kesempatan, menjanji ketemuan, pasu mangkep mangkapan, kaden beli tiang sing nawan. Beli tu sing ngajiang, apa anima dan teresna, beli hianati hal kepercayaan dia. Tiang tu sengguin kal percaya, rayuan munyi manis buaya, merasakan bagus dini ditu, beli ngobrol tesna. Dong dayanin subeh, beli ngelah mitra, beli matingkah cara anak nelugu, mesembeng paling kalem yening ke sisi, di mata tiang beli muani sok suci. Kalau tunangan beli dua pesan ngai alasa, serta terpesu ngale kesempatan, menjanji ketemuan, pasu mangkep mangkapan, kaden beli tiang sing nawan. Beli tu sing ngajiang, apa anima dan teresna, beli hianati hal kepercayaan dia. Tiang tu sengguin kal percaya, rayuan munyi manis buaya, merasakan